Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, биздин Тез Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана жалпы KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн 7 январь, апта күнү суббота, ишемби күнү. Биз болсо Нарын облусундагы Кочкор районуна караштуу Кочкор шаарынын мал базарына келдик. Көрүп турасыздар. Бул жерде негизи жакынкы Жуңгал, Нарын, ушул тараптардан койлорду алып келишип, бул жерде эрте мененкисин суббота күнү 1 саат, 1,5 сааттын тегерегинде кызуу соода болот. Убактысында мурда мен да бул жерден кой, козу алып барып шаарда сатып жүргөм. Бул жердин соодасы кызык. Буюрса бүгүн сиздерге койлордун, кочкорлордун бааларını тааныштырабыз. Колдон келишинче бул жерде өтө тез сатылып кетет. Мына машиналарды көрүп турасыздарбы? Келери менен эле дароо артынан жабышып, дароо соода болот. Көрүп туруңуздар, күзөтүп туруңуздар. Буюрса полный көрсөтөбүз. Бул жакта аба ырайы суугураак бир аз. Ошондой болгонуна карабастан бул жерде соода аябай кызуу жүрөт. Биз четинен бир бааларını сураганча базардын ичине кирип көрсөтүп чыгабыз. Assalamu алейкум. Я кандайсыздар? Биз Тез Кабардан бир бааларын билейли дедик элек. Булар козулар окшойт, а? Боруктар. Канчадан баалары? Бияк 14, 12ден. Мона бияк 14төн. Булар эми канча жаштыктар муналар? Козулар. 7 айлык козулар. Булар 14төн. Буларчы? 12ден. 12ден, а? Кичирээктер, а? Так. Мисалы, мына жерде аз 5 баш бар экен, а сизде? 9 баш, а? Бир коробу булар? Бир короо. Машалла. Негизи Кочкордо соода, мал соодасы аябай сонун болот да, кызыктуу да. Эрте мененкисин кара, келаткан, кетип аткан. Жакшы. Я, ассаламу алейкум, акелер кандайсыздар? Жакшыбы? Я, баалар канчадан болот? Баалар канчадан? Баалар ар кандай? Канчадан сурап атасыз? Булар козулуу койлорбу? 22 көрөт атпаймын, 7,5 болуп калды. Канчадан сурап атат? 7,5. Ургачы бары? Боруктар. Так. Я, булар сатып алдыңыздарбы? Канчадан алдыңыздар? 15тен? Машалла. Каяка кетип атат эми бул койлор? Кочкорлор. Жаллабатка. Я, машалла. Эки кабат менен турбайбы, а? Шубайке видеого түшүнүп атат кайра-кайра. Сиз бул жактан Жаллабатка алып барып эмне кыласызбы? Кочкорлор жала. Машалла. Жакшы. Тааныган билгендер болсо, Şu kişiге чалса номерин айтыңызчы жаман. номериңизди айтыңызчы. Жаллабаттан кайерine барат бул эми? Аксыга. Аксыга. Булар сатылабы кайра же союлабы? Сатылат. Кайсы канал? Биз Тез Кабар, Тез Кабар. Ассаламу алейкум. Ака кандайсыз, жакшысызбы? Булар канчадан сурап атасыз мына кочкорлорду? 25тен. Канча жаш булар? 4 жаш. Наркыларчы? Боруктар го дейм, а? Кочкорлор, козулар. Козу кочкорлор. Булар канчадан мына майдалар? 12ден. Канча, 1 жаш барбы? Бар. Мына кичкейчи? 8,5. 8,5. Жакшы. Сонун. Я, канчадан сурап атасыңар буну? 7ден. Быйыл козулар го дейм, а? Жок. Былтыркы. Жалпы канчадан бересиңер? 7ден. Мына. Ушинтип 2ден, 3дөн, 4дөн келе берет бул жерде. Канчадан сурап атасыз? Нелер булар? Койбу? Ирик кой арлар. Ирик кой. Канчадан сурап атасыз буларды? 14төнбү? 14 өзүнө. Жалгыз. Биз көрсөтө берели, бул жерде соода аябай кызуу жүрөт. Азыр 1-2 алгачтан анан жакшы көрсөтө албай калабыз. Мына жерде мериностор келиптир, мериностор сурайлычы мына аксакалдан. Ассаламу алейкум. Я, канчадан сурап атасыз буларды? 15тен. Мериностор. Ургачы эркекпи булар? Ургачы. 15тен. Машалла. Канча жашта булар? 4 3 3 жаш, а? Негизи канча болуп атат баалары ушулардын? 10-11. 10-11, а? 11. Бул жерде сатылышпасы, а? Жакшы. Биз Тез Кабардан бир Кочкордон келип бүт мал базарын көрсөтөйлүчү. Танытайлычы Кыргызстанга. Кандай дедиңиздер акелер? Бул жерде сонунда, Так шак-шак соода болот. Алла берекесин берсин сиздерге да.
Ya bulақтар қаншадан сұрап атасыздар? 5,5. 5,5? Тең бе екеуі тең? Ya maşallah 5,5'dan değil. Бірақ бірөөсі кішіне бірөөсі рас чоңырақ ұқсайды. Мынауларда бір сұрайлычы. Бұл Қочқор, Нарын облысындағы Қочқордың центріндегі мал базар. Салам алейкум. Қандайсыз байке? Жақсы бе? Іштер. Қаншадан сұрап атасыздар? Бұлар нелер? Сатылды бы? Қаншадан кетті? Тоғылық бы? Бұлар нелер бар берді? Қойлар бы? Чарба. Жақсы. Сон. Бұны алдыңыздар бы? Алдыңыздар бы? Сатасыз бы? Бүт сатылау му олар? Сатылау? Бұлар алынғандар бы? Алынғандар да бар, сатылғандар. Мұны чоң Қочқор қанша болды мұны ол? Қочқор 6,5 болды. Машалла, машалла. Парода ғой дейм, Бұны қараңыздар. 12. Бұл жерде бүт ошол шаарға, негізі тоқмоқо бүт ушул жақтан тарқап кетсет. Мынау жерде ушул жерден қойлар келет, дейқандар алып келет ушул жерге. Ушул жерден анан базарға кирип сатылат. Күн суық бұл жерде. Күн суық, шаарға қарағанда bir toysa soğuk. Biz emi bazarın içine gireyli. Azı birtke dengi dağın mal biraz tolot. Oşondadan buyursa көрсөтөбүз. Hazır бұл чыгарылышта сіздерге эмелерди көрсөтөлү, кой козуларды. Мына козулар канчадан? Байке, козулар. Сиздерки эмеспи? Так. Мына жерде 4-тен 5-тен кармап тургандарды сурайлычы. Канча деп атат? Канча жаш козулар? Assalamu alaikum. Qanchadan so'rab atasizlar bularni? Qo'chqorlar bu ko'teng, ha? 35. 35. Qancha yosh? Qo'zi 8 oylik. 8 oylik qo'zi. Bulchu. Qancha so'rab atasiz? 15. Bu qayerdan bilarim? Bu Arashan. Arashan. Yo'q, qayerdan keldi bu yoqqa? Kamizimniki. Qo'chqornikilar? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab atasiz qo'zilarni? Qo'ylar ekan bular, ha? Qanchadan so'rab atasiz? 9dan. Tug'anmi? Baldari bor, yo'q bu? Yo'q, to'ylak. Bo'z bari. Bo'zlar, 9000 dan deydi. Charbog'i deymi, obishni, ha? Tak, bu yerda nelar bor sizda? Qo'zi. Qo'y. Qancha so'rab atasiz bosin? Qo'zi 7. Urg'och qo'zi. Narxichi? Bo'z qo'y. Qancha so'rab atasiz? 12. Buni ol so'g'inga jaraydi. Boyaqi qo'noq kelib qolsa so'yib berganga. Qancha dedingiz bosin? 7. Yaxshi, so'nin. Negizi qo'ydun emesin nereden biladi? Yaxshi ekan, o'rta etdi ekan, ha? Yaxshi. Negizi bog'lar qanday bo'lib o'tadi? Qo'zilarniki, qo'ylarniki примерно qancha? 13 yaxshilar, 14 ta o'tadi. 13-14, ha? Qo'zilar, cho'ng qo'zilar, erkak pichmol qo'zilar 11, 12 da o'tadi. Yaxshi. Son sodangizga berekasini bersin. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimi? Soda bo'ladi-ku? Qancha so'rab otasizlar buni Qo'chqorda? 35 lira otamiz. Biz Tezqavardan keldik, atayin Bishkekdan. Sizlarni bir tartib bu yoqning bozorina bir ko'rsatib qo'yaylik. Bu qo'zichi? 8,5. 8,5. Eti yaxshi ekan, ha? Bu bichmal bu. Qo'chqor bu. Mallar emi kelib o'tadi o'xshaydi, ha? Hozir bitgadan keyin g'izichi bo'ladi bu yerda. 8 so'm. Yaxshi. Qancha oladi buni? Bo'lar balarini aytingizchi. Bo'lar 30 bul. 7,5. 7,5 mi? Sodangiz bersin, ha, berekasini bersin. Assalomu alaykum. Alaykum Ondan so'rab otasizmi? Biz shahardan keldik, Tezqavar. Maşallah. Bir qo'roniqi u. Bir qo'roniqi. Salom aytib qo'yingizlar. Tezqavar 1,5 million kishi ko'radi. Bozor o'zincha bir boshqa narsa-da, bu unday bir jo'nako'ylik. Unday. Shuni ondan so'rab otasiz barini, ha? Bular qancha? Vozrasi qancha bularga? 1 yosh bo'ladi, to'qdilarda. 1 yosh to'qdilarni. Büturgaçı bular. Büt doktor. Mal kılğanğa bolağı? Mal kılğanğa hem bolbondo monça neme. Ha? Sonun bulmuyor. Yaxşı, ondan so'rab atadi ekan. Sonun. Sizde neler var? Qo'zilar deyim var, ha?
Қаншадан сұрап атасыз? 10-дан. Urgaççı erkek aralaş mı? Urgaç onsa. Nasıl urgaç? Kalgan erkekler ha? Yaxşı. Son. Maşallah. Ya qanchadan sұрап атасыздар бұларды? Qaysi bular üstünes? Ava 12 o. Бұл 12. Urgaççı mı? Erkek. Erkek. Qo'chqor. 12. Qancha? 1 yaşdan o'tganmi deymi? 1 yaş bo'llik. 1 yaş bo'llik. Былтыр qo'zlar ha? Buchu? Qo'chqorman ozar. Yo'q, bizga Tesqa var. Tesqa var. Yaxshi. Siznikimi? Yo'q. Qancha sұрап atasiz? Bası 30. Qo'chqor bu. Yaxshi. Yaxshi bağılıp tura. Bu qayaqtiki bu, bayka? Qo'chqorniki-la? Shu yoqdiki-la? Yaxshi. Assalomu alaykum. Ya qanchadan qo'zlar? 9,5dan odam. 10 baş. Kendisi bir ölçü. 9,5dan. Ya bunun yaşı qanchada bayka? Boki. Qancha qo'zlar bu? Boruqtar. Boruqtar. Boki bundan salı yiganda. Yaxshi. Uylarga chiqarlar. Uyunda lübende o bazarga kelib. Orada merinos qo'zlardan bor ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz baka? Yaxshimi? İşleringiz. Merinos qo'ylar-ku deymi, ha? Qanchadan sұрап atasiz? 10dan? 11dan. To'g'liq sұрап atasiz, ha? Bir qo'roniqu? Ha, bir qo'roniq. 11dan sұрап atdi ular. Tak. Assalomu alaykum. Qandaysiz baka? Yaxshimi? Tesqavardan. Qanchadan sұрап atasizlar? Qo'ziqu deymi buni, ha? 10ga bereyim dedi. 10ga. Buchu? 13ga bereyim dedi. 13. Yaxshi. Sodağınızları versin. Qancha sұрап atasiz buni? Satılbaydı. Buchu? 13. Qo'y bu dem bo'z, ha? Qo'y, bo'z. Merinos bu? Merinos ekan. Yaxshi. Son. Ya, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? İşte Tesqavardan. Qaysilar sizniki? Mo'g'ullar. Merinoslar bu. Qo'zlar жүрөт-ku, jash qo'zlar. Былтыркы deymi bular? Bu yilqi qo'zlar bu. Былтыркы. Nemechi? Qanchadan balari? 7dan mo'g'ul. 7dan. Muna yerga cheen o'xshaydi-da qo'z, ha? Mo'ychoychi, qo'y bu. 9dan. Bu 14 qo'y. 9-14dan. Qo'chqor bu. Qo'y. Yaxshi. Bunalar sizniki? Bular kimniki? Sizniki? Qanchadan bular? Qancha yaş? Ekitishler. Qo'ylar bu. Yirikler. Bichmallar, ha? Balalar qancha deysiz? 16dan. Tegiz sұрап atasiz 16. Qancha baş bor bu yerda? 22 baş. Bunaki ekitishler, bichmalar. Qo'y bu bular? Qo'chqor. Yirik. Yirik degende qancha yaş bo'lib qoladi bichmal? Bu ekitish minkasi. Ekitish, yirik. Bichmalda shunda, ha? Qancha bu bası? 15. 15. Buchu? Aldırılmış. Bu qo'chqor o'xshaydi, ha? Qo'y. Qancha bası? 15 yo'q o'tib. Yaxshi. Ulaqlar qanchadan ulaqlar? Kelingchi. 3000dan. Ya ko'zga suykum ko'rinadi-ku, boyagi jo'moqdagi ulaqlarday bo'lib. Bular qancha oyliqlar? Bular degan 6 oyliqlar. So'g'inga jaraydi. 7 oyliqlar. So'g'inga juqaroq biraz. Hozir juqaroq ham etdan tushib qoldi. O biri eko jarashi mumkin. Mo'y oq bilan buni jaraydi o'xshaydi-ku, ha? Mo 3 jarab qolishi mumkin. Balalar qanchadan dedingiz? Balalar 3000dan. 3000dan. Oho, aqcha bo'lsa qana olib qo'ysang, ha? Soyğonga jaraganlar bor dedi. Ulaqlardanmi? Ha? Sizlarniki-mi? Mana yerda erkak ulaqlardan bor deydi. Mana. Soyğonga jaraydigan ulaqlar 3000dan. Ko'rdingizlar-mi? 3000dan ulaqlar deydi. Korkakçı aldı. Eskişte geldi. Shunday to'g'ri. Bu yerda soda shaq shir bo'ladi. Bu yerda bo'z emas tekshirib o'tadi o'xshaydi. Allah. 5 qo'zga normal ekan. Bular qanchadan balari? Bilmiyorum qanchadan qo'zg'aladi. Balar qanchadan? Kimniki bu? Sizniki bu? Yo'q, 8. Neler var bayka bu yerda?
Esi siz mi? Esi kim? Ayt qo'ying, neler var bu yerda? Qo'ylar, qo'zu. Balari qanchadan balari? 8dan. Assalomu alaykum. Meyli sürüştük koç. Balar qanchadan so'rab o'tasizlar? 15'ten birlikte. 15'ten. 15'ten Bu yo'q-ku, ha? 500'ga so'ratamiz. Bular ko'nchi? Bul bo'lsa charba, bul da o'zingcha, bul da o'zingcha. Siz olib o'tasizmi? Qanchaga bermay qo'ydi aytingizchi. Bu 3,5 berib aytadi. 3,5? Bo'lmaydi. Buni-chu? Alar qimmatroq bu kichkina yana arig'roq deysan. Buni boqqanga-da. Bulchi qancha? Bu 9. Buni so'yg'onga jaraydi, ha? Jaraydi deysan. Ko'rich. Yaxshi bilbesek tag'in bunday. Biroq bilinadi ekan. Urg'achi. Buni qancha deb o'tasiz? 9. 9. Yaxshi ekan-a? Men shep bo'lsin deb Ya qanchadan so'rab o'tasiz bularda? Alindi. Qanchadan aldingiz? 15dan. Mana. Mына жерде qo'ylardan dag'in alınganlari var ekan, shular dag'in bir sıraylı. Qo'ylar kirib o'tadi. Ulam kirib o'tadi qo'ylar. Qancha so'rab o'tasizlar? 15. Bichimga o'xshaydi, ilikmi? Qo'y. 15. Qancha so'rab o'tasiz saqsaqal buni? 35 lira. 35. Qo'shqor bu? Toza. Arashanmi? Ha? Toza arashan. Qancha yaş bu? Hozir kichik kezda nimadan kelgan? Shahardanmi? Shahardan. Bishkekdan. Bishkekda, Pirgaraga. Nomeringizni aytib qo'yasiz bu? Nomermi? Ne deysiz? Ketib qoladi. Ha, sotilib ketadi. Ma'qul anda. Sodangiz bersin, ha? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi. Tez qavardan, shahardan keldilar, Bishkekdan. Bu yoqdan ishlaydi. Bir balalarni, yo'q, bir balalarni so'rab qo'yaylik deb. Bu qo'zlar qanchadan? No, mayda qo'zlar. Mayda qo'zlar alardi kelmadi. Esi yo'q. Esi yo'q. Negiz qanchadan so'rab o'tadi? 6,5 dan. Mana cho'ngroqlari. So'g'inga jaraydi? So'yg'onga jaratmiz bular, baylab olayıq. Baylab olayıqdi, ha? Daha qaysi? Qo'riqlarda bular erkeklar. Aha. Moyoqda da qo'ylar var, 10,5 mingdan. 10,5 ming. So'g'inga jaraydi bular. Bularda charba qo'ylar. Charba qo'ylar. Maldık qo'ylarda. Narxlarchi bunalar? Semizler 13 ga cheyin. 13 ga cheyin. Mal biraz bası tushganda ya. Bası tushib o'tadi. Bası tushib turmasmi malning biri? Dehqonlar qiynalib o'tamiz. Nega? Mal arzonlab ketsa. Yaxshi. Sizniki bu aka bular? Qanchadan? Neler var bu yerda? Qo'rqtar. Mana chetdagi kichkinalar qanchadan buna? Qo'zi so'yg'onga bo'ladi? Soygun Murat Moğan общий 13 baş var bu жерде. Aha. 12 jarımdan sonra otur. Yaşları har qandaylar? Жоқ, бүт тең. Mo bari tengbi? Мо 2 ай кичүүтөт, кичирээктер. Калганы торттар, жас туттар. Baсын 13,5dan so'rab o'tasiz. 13 jarымдан sonra отам. To'g'liq qilib, ha? Сүйлөшөбүз. Shir alsa qanchadan berasiz, misol shuni dün ala turgan bo'lsa? Дүң ала турган болсо 12ден берем. 12dan berasiz, ha? Agar tanlamay bo'lsa-chi? Тандамай болсо 12 жарымдан берем. 12,5dan, ha? Shir-shirli aytiladi. Yaxshi. Ular уже yaxshinaqa ekan bular, ha? Ular уже so'g'inga bir chemiz ekan, ha? Shu juqalari bir ekovi bor ekanda arasida. Kichikroqdir, ha? So. Калганы бүтте, жердегилерге бармасын. Mal barisi tushdi biraz, ha? Şu түшүнүксүз болот. Tushunsiz bo'ladi, ha? Түшүнүксүз болот. Bunday salıştırmalı ve biz Bishkekten geldik de alacakta memnun salıştırmalı kişine bahas arzanday bo'ladi da. Түшүнүксүз болот. Har bazar har qanday bo'ladi da biroq, ha? Бирок боло берет жашоо. Shunday, ha? Bu kaç kanal? Bir Tesqa var. Tezqalar. Tesqa var. Bizde Qo'chqor mazarına bir tartib chiqaraylikchi. Yigirik sizlarga da, ha? Sodangizlarni bersin. Жаңы эле келдиңиz окшойт, ha siz? Qo'ylar bu. Qanchadan balari? 17'den o. Cho'ng qo'ylar ku deyim bular, ha? Boz bu. Yok. Boz emasmi? Arashan aralashmi deyim, ha? Charba. Charbalar yani. Charba. 17'den. Qancha tish bular? Qancha tish? Qirg'anlar bor. Qarg'anlar bor, ha? Bular ham yetkada. Qo'y qilib qarmasa da bo'ladi. Yetkeli, ha? Buni qara qancha? 17'den mi? Tegizli, ha? Yoshlardan tengli.
Assalamu алейкум. Базарға ем кирдиңиздер окшойт, сиздер? Кочкор канча баасы? 35. 35. Калгандары нелер бар буякта? Козулар булар. Пишмолар. Балар канчадан? 15, 14. Молар 11ден. 14 14ден. Бу кичинеректер 11ден бе? Жакшы. Сыртты чыгып та бир сыртты көрөлүчү. Анан балаларын өзүңүздөр да сурап көрөсүздөр. Бул жерде борук, ирик деп аталат экен. Муну ол майдарактардан сурап коелучу. Ассаламу алейкум. Козулар канчадан? Бул жанакы козулар экен, а? Канча беришти? Канчадан беришти? 5-тенчи. 6-дан берем. 6-дан бербедиң ушулар да? 6-дан берем. Bunlar soğuğun kандай hazır ya? Bunu biraz yukarı koy. Yaşırar gel. Ушул туугандар, бул Кочкордун базарындагы койлордун баалары менен бир сыйра көрсөттүк. Эми кийинки чыгарылыштарда биз сиздерге уйлардын, торпоктордун, тайлардын, жылкылардын баалары менен буюрса тааныштырабыз. Канчадан баасы? Эми келдиңиз окшойт, а? Меринос экөө коз экен, а? 2 тиш меринос. 12ден сурап атасызбы? Сатылды же? 11,5-дан болуштан. 11,5-дан болушу. Жакшы. Бул жерде сразу эле жабышсаң акчасын берип алып кете берет экенсиң да. Жакшы. Мына жерден да бир сурайлычы. Ошо менен жыйынтыктайбыз да. 15 адам? Кочкорбу? Кой. Кой. Экөө тең. Бул 15 деп атасызбы? Бозбу? Жок, кызыл кой. Кызыл кой, а? Жакшы. Туугандар, сиздер Кочкордогу мал базарды көрдүңүздөр. Биздин каналга катталып, жаккан болсо лайк басып туруңуздар. Мен кыскача бул мен дан түшүндүрүп коеюн. Бул жак центр жери, чоң жол. Мына светофордон эле бери киргенде, бул жерде аябай чоң базар. Азыр биз сиздерге койлордун, козулардын бааларын көрсөттүк. Ичинде болсо, ичинде уйлардын, жылкылардын бүт бааларын дагы азыр билип беребиз.